Sandalan diwaksir sejaran guyang niraro ngerering setra gandamayu. Kitiang kejudi dados nganyah ring jagat sulang sangkanin keraman saking riyen sampun tiang kanikin ring penglingsir tiang punika taler saking penikan wagung lingsir mang nenek para tiang lagi nglantur ngenten ini pemargin luhur kenten lah tiang padahal tiang tenuning napi kewan tiang kanikin ngayan tiang wandah tiang ngiring wonten ya enten niki saking keraman tiang niki tiang rumah sak rampun taler manah ya kadi mekramo iki sampun kenten iki. Sampun gedowe atau jagat sulan. Gedowe ning jagat sulan. Larapati nista dama. Lila cita calonara. Sangkaning ratna. Nggih, niki sampun minakade sangging duhe sane tunas sing ditiang. Sane tunas ngayayan rika anjakan ditiang macikang kadi pelawatan saking rin anu weten daler atur durus ilo sanggih. Om Swastiastu. Nggih didaging awak nitiang ring manggal iki saking jagat sulang. Nggih. Iki tiang kejudi dados nganyah ring jagat sulang sangkanin keraman saking riyen sampun tiang kanikin ring penglingsir tiang punika taler saking penikan wagung lingsir mang nenek para tiang lagi nglantur ngenten ini pemargin luhur kenten lah tiang padahal tiang tenuning napi kewan tiang kanikin ngayan tiang wandah tiang ngiring wonten ya enten niki saking keraman tiang niki tiang rumah sak rampun taler manah ya kadi mekramo iki sampun kenten iki. Sampun gedowe atau jagat sulan. Gedowe ning jagat sulan. Lila cita agirang ni calonara. Agirang tan paran.
Dumon kita nani ilingan tiang, sampun kita sampun api ni pikayu napa ngisi de dawo dumon, mangno merah kadi mangkin. Biasanya mangkin, sane kesusung mangkin tenang. Hidup betado niki, sane ngiring niki dados pemangkin. Sane mau pesengan, hidup petak amyar, adekap mampu amyar niko sane ngadian. Wonten sareng dado regen taler lagi, sareng niki ngadiane niki. Kan dah kita mau cerita ni. Katon pustaka ni resirna. Bahulan distadamu kanang ulah ke. Ante kakena. Kesem kadiawu kanang wangkin te. Ring nap kalau rainan galungan puniki yen penglingsire dawagi dumon ring pempatane mangdo pulih masalah nyalon narang ring pempatane iki nabi balik mangdo pulih jo nyalon narang itu tur mapang daler iriko sakit iki medali gambalan iki jok balik ring laut bali masyarakat nabi itu riko sampun kentan sane mangkin dados raosan daler Reng buduk liwon pang niki aros mangga medali do taro kadi ngayunin sane master masalah. Buduk liwon pang pun terakhir puniki galo ada tang kendang he. Masasi he punika kan. Niko aros mangga pulih masalah kan. Ayan ning mangken yang tadi atut yang wau di sire-sire dumon kantos panglima masalah niki. Kanjeng kliwon mangga pulih masalah. Purnamo mangdo mangin purnamo taler mangdo musola kuningan mangdo musola yen mangkin nabi wasane yen raingan kuningan wantah melancaran ngerebek punika nabi wasane kuwastane meruntutan segah agung meruntutan janang suang-suang angkul-angkul wantah tidak ketarosane persido nyomio sang buto kalau kabeh ring buano agung lan buano alit makawinan nabi wasana meruntutan segah agung ingon-ingon hidup mangdo hidup betado nyomio puniki mangdo sampuna micang kegeringan ring mercu pado ring panjake sapunika manor sejarah Sodana jaran guyang pepareng juga lene-lene waksir sekatekaning ngararu yai ayu nunaning pariatne kapan wikang rantaningan ika enak amat cekak kena lunguh angan cekak kena ri seperap tanir seri walunata Landalan di waksir sejaran guyang niraro ngerering setra gandamayu sang
Raru